Abusia mama wakwa ba se enenso odi odo ababebo odom na beka me ho e wa fidikese yi so enenso senso hia makofa story fofora chese efutu ewom no de eye chawo efutu bebre e na ewom na nne story no e famame bia obatan bia wakofa ne ba adamfo me chere ne classmate e de na betena ne nchen abra na busuafo enim ho hwe na eno e na busuafo ehu akire ama mu de abufuo akomame su a bebi ansem no ewobokọ no de senyame e na abem bebi ewobokọ no senyame ambem nyame ampata maami bekwa akodem ne nkwa na nyina ama ha ni ebekwa akofa ba akire no kran so eye different case abusua nsem we de emu odin emu orem kame ho ne yenko ne yenko hwe video no embrasisi a Akwaba mama na what to say bibia ye boko Yankopon adom yo what did you say your friend me vida crunchy yo man vida wona woje Annabelle ne tnae me pa cho manje no ne no antena nemo ahomache me wodem a me shedem na me hu so obi abegina me window achi enti me bie ade no hwe nipa kra ogira achi me bie ye no man hu obi a ho okay enti me sorry ya me ko bie gate no na me hu so obi e bata gate no ho eye mama enti me twe me kon no na ye sa abayo no na oya abayo so me ba ne se one ne ko school o ba ne wo fie say me pa cho afa no awie JHS okay enti Satama na me ba so free ha no mo ko 2 years ni enti tama no wo school no ta be ka Annabelle no ho asem enti mi ankasa de be ka ne ho asem sei aba se abaya bi won class da bia no aya no ho mobomobo na edrum na bia o se ne se wa ma no emu ase enam se adenti na basa na ma me ba wo baba ya wo ko school e de enkomo ne ko fa sa enkomo ne ba na wo school aba ba cho minim enkomo kra one ne die aha me kire se wo ne wo ba no ntam enkomo no wo ba de se nko free school aba wo ne di enkomo de ne ye na ko fa Annabelle ho asem ba cho wono free school ba ye no e no no kasa ma da bia oba ya ota kasa na danfo bi da bia no aye no ho mobowobo enti ebi ho no ma wo kwa wase ma madamfo no ya ofa fom nti mami sika nkoma na so wa unim sibia ye kra ya sitra mu sitie unim se ne o man koyi enti dabia mami sika nkoma na sa de mintumi enti brebi me ba ne mienu o mo ba no mo se yehu ne se onam fom enam se ne se mu hu ne sa na musika ne bia ka mo ma meti no emfa no ntena mu na mu nyina mo mesi na okay enti wo ba no na empredo wa he na wa bo Annabelle nkomo no wa ka ne empredo eno de me ba ne nkomodiem de o ta abo ne din na me ankasa me nim ba bi property akola no de o te aha enti me hu se wa ba ho no na me se amane eno o se eno a sa da ne ye da edikan no wo hu da edikan eno na to so mienu de edikan hu na ebebe me ba no free school sa tama na me ba no wa ha no wo ba fie awia bi no ma pon free school eno so wo ba hwe ne fie enti me ba no oba eno o se ma akura we na ya metabo ndie firi ho no de mi hu ni biem konfirm ada o de saba ti o ba no de ne ba bechia wo ba kope eno de o mo ba fie ne eso mo ekoye bibi o school ti o mo ba fie o mo be san akọ no odi na chi ba o firi ho no de mi hu no ho biem okay oba ye no nkomo be na oni ni di ye sa first day no bia wo ba aka ne ho asema kire wo pen se o madam fuyi ne ho kire no ade na wa besra wo ni di nkomo eno de mpa cho me ne na ni nkomo bi wan ka hwe kura nkire no eno de man ka hwe me ba no mo no ye se madam fu ni o madam fu na ya na me ba me ka na asem se wa ye no ho mobobo no oni eno de me ne na ni nkomo bi okay to aswe enti wo be gina ho a wo ye ma no ena me se na hanom sabre ya hmachi sabre dia he sabre no ba na abobe bre sei na abobe sei sabre no de me van sa na ekobo 5 to be 4:30 4:30 zo de na pa ho okay etimi ya na se kofie na ha de mintumi nyo ha nto ono bo na mane se mi busa se de be ade no aya sabre de wa ba ha wo ye ma men na sabre kra de obi ansori ya wabegira ha no ose an ne se wa kru so obebo no ena mbusa anse bo ne be no aya obebo ena ose one nkwala bi na ko school it is ahomache no a wo ka no ena obo sa amane no sa eno no obo mamane no
Oba obago. Mimi hu so ogina wa amago mimi bebie gate na me hu so obi lata eho no mo ye mama me ye mo hye me pa bi na me hu ni pakro etimi twe me po se na me se na sahabre de wa mane wa ha eno obo na mane okay aha nti obo na mane na me meka chen se onko fie na ha de me ntume nye no because say na wa ba ha na obi kra hu se ma ha na wa eno so de nsem bebre beba nti onko fie eno oso onko ena me so onko de aha so me ntume nyo na kasa ni nyam na me ba ke to na yale nti kwasi ada ne de the whole day man ko ba bia enti wo ya sa onko no eya kakra na me yese da bi me ntratra ho se bibia no wan hwe ye do ha be banti metu ana mo akọ krom ho assembly me bo enti bra wo ba ye no uma de ofipam ni bi uma obi a oben hu say ye medansefo na mo ha na akọda ya bebo pon asakwa na be kwa assembly man wa mo bi amane no de maamu obi amane maamu obi amane enti assembly woman ni fie na me koi okay enti me koi ya me ko hu no ni kun na me ko hu no ye say oba na tukwan ena me say na me pa cho say na ewo ho na homachi ena me hu sa ba ya igina me gate achi airframe me na me busa no amane say na ode abo me so me nkwa me ntumi nyina no go bibia no ewie ekrom ho mpanyifo so ntimi hu se me de be dan ma me no a se mpo akola no ebetimi abaso abeka na asam de ena opesa na asam ye de ntino wode aba ha ntimi so me nye no ntimi pesa nka me de ne bre ma me no se ne watu kwan okay me bawo enti akoda ne ba ye na ma ne bomu ni ade nyina no anhoba ben na obo akoda no o ka kire no ma ne hu se okay nkomo ya wabo mi ntimi do be kwa assembly ma ho ana o ka bibi to akora ne tim eno de ma nka bibi anto ne trim me ka kire ne se mi ntumi nya ne hanti me ne be ko assembly ma ne fie okay eno ane nkomo o ne ni die e ba cho ai to enti me ko ya na o ye se oni ho no ana me se ne da se ye be ye ne den na me so mi ntumi fa ne nko me fie go me de ne ko me fie dia ebe ye o ha bebe ntika me ba ye na ma me ne wa ha dia nka me jana ma no na da so mo be ko akopa chewa ma na because atam me ba yare ntino na mani wo akola no ho enti wo sabre na wo ba yare anopa ne nyina ma nko asore kra na me ba ke to ayare ba wunya adaje de ne ko enti tama me kunu fra asore ba ye na me ye so onhwe akora na wo yale na me ko assembly woman no efie baby a wotie ekwa na ba efie ho eni efie baby a wotie ekwa assembly woman efie ho eni fa na wa ana ba efie de me ka se minim ho ana me boa minim ho okay minim fie a otimu da unim mi fie unim ni hu ni pa bi anya sa ne ho na me yida Mami ba mi fie na ma mi hu se ne so ne na ne nansa mi ankasa wo busa no kro be ka mi nim no da okay so nim enti wonim ne hu ni pa bia eye den na utimi gi akoda na sem na wo ka ni di yese ampa akoda ye bi o mu di na ni ntimi ne be kwa assembly woman ho won fa na anko fie anko bi senchire mu ansa ba cho ma anyi na ni gi ama anyi na ni ntina me yese me de ne kohye ma me ne nsa na nka omo no ene na akọ bia wie assembly woman na assembly sa koda no so da abusuam ame woda abusuam na me ka se na me ba ne ho mfa no ntino eno de onye excuse o no eno nti ana me ya se me de ne koma no na bia wa be ka na asem de so na entisa etime de ne koma papa no maame no nanka o ma hu kwan a o mbefa so nti me ko ye no a oni ho no na fa mi hu dia menye bi wo ye obi de hye mi ntumi so emfa ne ntra mi cha mi amu no wan room na mete eya dan na masan ba baje wa peso ntimi ntumi nya ne sa na me so da bia mi tie mu pa enti ane sa de a me ne papa na dwuno ho sa ne sa de a me de be kwa akoda o enti sa kwasi ada no bia mi begu ma me na nim ase mi hu na nim ase mi nim ne da meba tobo sa kwasi ada no a wo ka no munko assembly woman ne ho a woni ho ne ade nya kwa no da hen menene na da enti machi no adentia sa me ko ya na papa ne ya se oni ho no na mi hu de menya biem ena oye obi de hia mi ntimi nya ne se onko ba sa mi gya ne se onko bia na wa anko fie wa nya no se onko na mum me bia mi gina wa na me da so gina wa tio abusua enkomo ya ye di enyewa bebre ne frechire enti na ma yato yebo a ye bie mu sebe ye mu beda ho wo bete ho ase na me so mate asem osi ye no ase
wo kase one untimi nya wo no nko amane nko de di ka oba wo nya wo no nko ase wo no nko assembly a friend say woman ne ho nko kire na semu pacho what ase wo di na chine ne ko adan na wo ni na chine na nko fie se maame mo bai mate ne nko mo bebre oni me ba na ko school na afei di ahomachi ya waba edi so aba edi na asifie wo ye ba ta nti sabi sa wo de ne ko na ebu na ka betimi age no pacho de wo mu ne sa me ko papa ne nchane de enya menene na koe me nkwa na me koe na me aya me se mi jano anhwe ya na ebia odinani a kire wa kasa de ne nye wadwene da kura se obekọ akọ woni ne bekọ abusua kọ no ofiri mu no won ko tie sampa me kira se no kura de ya ba ko me kan se me ko handi over na ma assembly woman nti ho ne ye twem me ko ya woni ho nti na ma we nyina baaye nka e masa na me kire se aden ti na uko ya woni ho no akoda no firi baabi no de nkomo bi abebawo what dey make us mama aden ti na wan fa na nko na de wan ko kan na de won fa akoda ne nkokora no won wan fa na ni nkyere wabusuafo no na nka kɔ na kɔbɔ mama ne se amomachi na mobai obai asem sei enu abeka no kura na ya tro ba cho eno memfum so e wo ma me ye e wo ho no genti na friend say memfum so sa na nka wasa ebia ne sa wo se na nka wasa me manage me na me say sa na ese nka ye kira me na me ko na ntumi anko ba sa na mo na nya ne bone kwa aso a na nya ne bone kwa aso bele yile dum no mama yansa na ye ntu ankomo no so abusua Beatrice Koko ata o fi ha meko ne ho na me bisa ma mi ensempo ba ko mienu pe na fe mako bi enso e ho fi se ewia se no ho asem empenipa na nso ni party ni nante we asem e ma ne ho no ahwe ya say aponche say bata say ne hwa ho say de esa be no e be bia mentamu but mami be ya mamabu wodi ne mfi twidam nyina onim say ne hwa be pai is say mami wadu na we untumi no enti to awon komo ne so enti me da me no na enya ne bone kwa so a na nim say bia mi ja akola ne say bia kwa na wode nani akokire ba bi foforo na maame na akohwehwe na abre enu ntina memeje no e ma ne da ho woni akoda no ani nkomo bia ni nkomo bia mi woni akoda ni nkomo bia ye to so miensa woni akoda ni nkomo bia eduada no braba na mufuru fie se mo ba ahomache no mo mbe bie gate ne wa ha ye ne first person e be wura ha okay oba ina o ma ne say mama ni amede ba boy ana maka cho so oba mi fie ho na mintumi nye no ho na metie mu program ti na mede be dan mu nti na opesen ka ye de na de bo akoda no me de na mpesa me ye de bo anu no se me mpesa obedwane ama akoba sa ofo no be hwehwe o mama o mani abre no etimi nim sa ha de oba ekwan bia because me busa se wonim number bia e be fra o se onim obi a number eso ye bedu ha no me hu se obobo number bi de ma ho etina nim se bia me ja no obekọ yeah okay tuni na nkomo bia ho me na me ni nkomo bia o sa na be we me ba jo ne so aba me fi o so ode ne ko sa na menya na nte bi what to say Auntie nyame adom baby I fine Annabelle we Annabelle dana ye ba ha na mo ma ne buku to dwe pa me cho to me ne me ma adwen say ye me moja enye nchen okay me nua be ma me di na chi direct na ne ba no enti me twi na so kakra hwehwan na ja magima de sa ba ye see for mahaya no ka che bra na me de ne ba ye se bra ne se okwa onko buku to dwe pa me kunu cho na wa anya de dabi me ntena me kom ma me ho awosaka ne form so obekọ ne ma me ho enti o kan sa na me se dabi akola de oni ne ti no meko one wadwane afi ne ye hu no minimum adwen be san aba ne tim bi ti ma me fa no ko ana me de ko me ma me ho ti e ko ye ne ma me kura very unfortunate ma me kura ho fa no enti me ma me no asa akotena ne so bio ewo nti ho de ho no ma me wo ai okay enti okodu wie ye no ana omo frame of phone so sa na be so ne me won komo odu ye na no satisfy oko afani ansa na te so obeba me ho na me se me ngi no on tena ho okay ana se o ne me won komo na me se nkomo ben ai ma na me se won fa phone ne ma no ma fa che me wo record ni nyina wa wo da to bukasa ma fa che me na nya me pese me ye wo sa
na maame na me call no ho no e na o ka kire me say me odi me ba Nhyira FM na magigi ska ama no e bia bochefo kra obi be sene ne sika mo betimi obi na no sa akola bi ba nya 1000 cedis enti no mo betimi agigi ska ama no ama bi kra beji no kra bochefo bi kra betimi age no enti me kwa me ha mani na me kansem mama also dey say me ha mani na me kansem Facebook for mo dey chefe asem ya na de enti ama me ba to bo asem na o kan ne ehuru abusua enkomo bia yede be furu soro ha bia na bibi ewom ansa ni abetena hu adi ehu nkomo asem wa mama ke asem chenchirenche kakraka tie questions are me bisa mama no ahyase a me da no de ba nyina ne se emu awuram kakra wo ba bia wentimi entoa na modie di kan amfa kwada na nko na busuafo baako mienu okwa assembly woman ne wona yesi watu kwan no ni nyina nya wayam hye se obi hye mede ne dama de achi die ne besie ni nyina mu wodi akwada ne dai bibi sa wo se nkomo be na woni ne di eti wo ka kira akora ne se wo mra na anyi scam na no mame wo ya batai wo betimi ayensa ho me se ohima e bia ono na adwene na ode ka to me ya bata me ntumi nya sa da akola no also se ne ba ne se me ba ne obindi akola no kami ntumi se sa botaye no oye dindi natural sa na nyame bo no wodi ne tena ha sa na betena ne kola blo nya be wo be ko kejeti aba not ha sa not efie nyina oye din enti me ba ha kra me hu se me ba ne ti ha o kasa no kra I was like I'm shocked like I didn't say because me say me ba on to me nya sa de ne da abusua recording kro no a ye ka ese ka kum ye je no bibia no me ntimi modini ye ntie sa recording no na ye nhye akoda no asem no akoda no na ka no kre ana mami na etwa atoro ana so se de wo ba yi kan di anu afoje bibi ni wo ka se recording ne dem a ye ntie recording no na ye masisi a yes ana be wo si say wo si say katwi na no akwatena Oyerepa Nhyira FM na wo katwi wo si say mama si mama ne so de me ko Nhyira FM hono ma sa me kanen to osimi kanen to ma kuma so sa na osimi kanen to ma kuma so asa omuba bebua na yenra ade fi asa children so ma bisu ma thousands so mu di beshon ya me kasa no ma mbe ma amofo club e kuma kuma mba bebua enti maame ne ka asa ache o se ko ka che o mo se mimi ye wa yaya ade abra wunim se menye wa yaya ade wo fi ho na wote no enti maame ne ka che o se ko ka se mimi bo otimodin wo fi o me bo a o se yaya odi ye bia menka na wo ti fi o mimi ye oboni a ono no kai na wan ka che se me maame nye me boni ye ade na me ye enye nti na obo me me onye me boni enti wo ti fi o me ye oboni ha na be me ye oboni baby na afi adenti na wo ono no kan sa wanga se dabi ya de na me ye even se me ntira ne ntem biom ko aboa me na anafa me ko na ye nko ka kire ne se me ntira ne ntem biom fa me ko ma me maame dan se ono no ka kire o se fa me ko tena fidi kase we su na gu me nimu ase na wo su di na chi ko gu me nimu ase he anabe wati wai o de bye bye mame wana bela woje no ene ne tinaye nenu masemi me pa cho asem we no krebia ne mintimi hwe nyame kakraka ya owe because oba no krebia no motive benti na odi ni ban Nhyira abaye ni na yeti bebu kro ba akuso o watan me ho from me ono no hotumi ni ho no watara me asa na wakwa sabre one ho watara me ni ho asambre woman ti soro me ni wo from bebu watara bebu santase to aha se uni motive vita ya kira adenti na oya saade no se uni adwin boni bi ata se udi ni betre ska mi bo utu wo manage ala na fa ma betre ska na me uni wo me da ayo na to be catch akola ni se oh madam Nhyira from me bumu program me papa mi donya me ma si mami abotre for my reputation me ni free awagu ni hufi ah mr mami and na me wadwuma no bi aba
obi wo ho say na ni data be so kwa na download ya hu say abusive mother caption na yede ama me wo Facebook TikTok no enti obi ba una yesi wo abuse wo ba na me say sese hwanim gwase o de agume nyabotre mame mesinu nyabotre mame nyankopon ohwe ye nyina sanate onim bibia bibisa wo nsam ne nsape hwe asamo eba de wo beka twetwa ho no de wo ho ba de besa fre kira aba na ba yire wo ne ho na asam ne gina woni akoda ne di nkomo ananso se wacha akoda ne mpaboa mencha akola ne mpaboa na wayende mencha ne mpaboa tama ofri ne fie ba no enchiremu me se wacha akoda ne mpaboa da ono ane chera o de ba me fie o mencha ne mpaboa onfa mpaboa ma we ba no akola na tse ne nyama kogu no bi mama di nyama wo mama di akola ne nyama wo de ehye na o mama di nyama wo me ba mama di nyama wo kupo ye nyina nyame anim ne wo o yo ba ta manya sa atale sa de free ne fie ba ne nika me ba e ga na kre e na beji free wo egu policy bag mo nta de 3 straight dress ni emu ana ni pyjama so di guy sa atale na wo so e ni nta da ba o me bisa na wo de ya afra ono ana busa atale na o de ba ho no e top nika mama hwe ebi aso hu ye nyina ye mama tiete ye nyina ye ma tan obi kan say puduo nso na hye ayidinijo what must say we dey ye team na ha ye ni like detecting machine ye dey ahwe hu say dey wo ka no eye no kura na enye no kure but based on one or two facts be e wa asemimu me say won fa mpaboa ma wo ba no ma won fa nkoma na belda me ba cho me fa mpaboa ma me ba ti na wo do ba uniform ama na atembe na di to akwa uniform na de opa ye wi a 3 uniform one na ba mi feel wa uniform me ba mi ama no me ba mi say wo ba asese na di to akwa ni team me ala ba onye say yo ye me ba mo pa mo friend ye friend me ni papa me dance ma me bo ni papa atale no atale na eyede na odi eyede na uma Annabel suku atade she suku atale nyama na de ma Annabel me wo fie da kro bia no pa na me ba yesha me ne ma akwa achima na oba se ma nka me ba beje adom suku atare no anam so adom suku atare ne de wo ho na wo pa wo this anoma me twice pe eyede na o ba e wo ka wa sam ne twice ko pota no aka ne nyina mame wo ni twice pe mame atare na sam no pa da me ba se ho me kan ade na wo ma ni school atare ni bi sa o say Annabel wa che na de da o se da bi an de bia me ni na ama me ho na ho atare ne de tama de ama ya che ntimi mi refi me ka se bia wani ma ho so de o ba me fie wa na ehye me na asem no okay eti information center no a omun anse ade yi nyina want no kwasam ni nyame anu se nyame na de ma ka me ba Annabel ko bi ye fra Annabel o say ni ku fi asori bae no e no be ka che ne say Annabel mate say ye se ye hwehwe o na one ni ku ni Annabel ni nyomu da me fo mo sere me Annabel na ka me se ye fra Annabel na mo fra no ye fra Annabel no me ho adwiri me papa Annabel woni ne he me ni ma Annabel o be ye de na wo ba sha se be bo Annabel ho ko Annabel be bia che se ye kwa na ko freska e egu me ni ma ye ko freska Annabel no ka che come de no me ni mo ho ayi bia Annabel no ka che come de no ko freska ne ka se dia obe me ba ha me be hu se ni sa na opese opam sa atale ni bi she me na nya no kura ba akokura baby ya to say point me answer me di si wani me di edi kan one me ba one o se wo ba e me be kan ne ho asem kire o ene ye 1 2 oba every school ba na onu mo ko ba bi na oba no de ne fa fie na obechia o eno ne bra wo di hu no yes ane da wo de ba me hai iti bra ba na oba wo nchen say oba no ni oba jini school eno de na ache kura na me ba na kura ko ache eno oba sa me mfa me ba ni uniform ana pesa no sa minimum say bia one na wa class na obia enhye biem no ena bia oba jime nso egu ho a me mfa anya hwe etimi no oba jini me busa ne say na wo ma me be me wa hye ena o se ane odi be mama na oba fie na busa ne uniforms na uniform no wo ma me ma wo hye wo se me so ato agu
ana mese ho nti mami beje ne ntade se no beje firi ho ntare no beje and the oba no ofiri ne fie ba me ho ahomache no na wo hye nika and top ana straight dress ba kukura na yi chale eno ne enene ma ode ba me ane bi o hye ba ha ne de na me ma ye say bintimi ma na hye sa nika no because so you bata de ma no nti atare ne de me na me yi ede ma no de ye me ba de na apart from eno de ntale ode ba e no me ma na tale bia wo afutuo kakra me de be ma wo ne say mate wo ye bad time asem wo empenipa mate ade wo ye si emme bi si bie mu da ohimanyo mpo na obeka wadawroma emme bi si bie mu da obi badi su ba wo pe fane ko na wo ho ne yenkuno ohima kotie mu ne hu de asem ti ansa na waji obi badi na da na san hu otoro ade achi ye no ene wanti na ni ama me na ga watu na twen na me menya asem watu na twen ko o be kan se me so no me menya asem Beatrice auntie hwe ewiase na ye nyina ye wo mu no mami yentimi nkyere say Annabel na etwa atro ana so say o hyede atwa asemato mami su san say bi ebi kwa no so akodi ho no obekwan asan baba enti na work kansem sa misrew mami auntie me na minim Annabel on isem bi kwa okika like auntie mi kansem ti asem we de enti ma ya sa kwa kase wo so your bad time bi sister mean to me your bad time bi sister mean to me yes quarter no we me so wagu bi din hu fi bi big mama wadaruma branko moyimo ambi ade ne de entwaye ba kokora akwa bia so sister ye muana be moda yesrew asame de wo de cha na mfa hwenche cha manenka no hu so wa nya de tese mama me kwa nkai ha me o se me kun na obi ba be ma o hwe obi ba no wasa de na tena so anya ya aba ama asan ho de be si bia ye aba ama wo ho san ama kola no so koye no obi na wo boy no kwa ma obi ehun se entisa so okodi I need 2 days kwa no I patch wo enti ja bi jamana nka wate mate jane fachelo why mate anti mama dan de na telephone so we dey about time you ka de wo ka kire mama na tu ntwa from so oh da bi an ko toje nyame kwa ya wunu ana me nyame bi na won so sa na won so live there auntie de mama ni ya no 3 days de mama ni ya ko pon kwa de che ya sa me ni fie ho akwa assembly woman fie intention be na wo etwa se say akoda yi daachi asenka bia enka woda so ti mami ho a esai wo papa yolinti asade ne kwa akurasi o strong so mintina sa o ha ni nyina ba facha me na kopa ne bra bi auntie se say wunti min ka se sa se we se nti o pamakola no ko fa akura ne bra fa ko fa akura ne bra na ema wani momu nko ne ho na nkakra akoda bone bi wo bi afie nkoda no nsemoni o mudi ni nkoda bone semo mudi na no woten enti sade wakodu a wanu ne ho no ko fa ne bra na ebi obedura obesesa wate sabe ya ne daachi enkosei why ya so twen na ade ma no but ko fa akura ne bra why na behwe no no nto ane sukusu ne yenhwe ebi ana daachi mampanyin bi daachi nurse bi daachi doctor bi why me mini problem na me kunu e ba sa onyo odo na wo ma akola na odi hye ne se ne ba enye easy o ndi no correct enye easy so obeta ti na nipa because ono nso mimi wuti na akola ne ba o ono nso na ye meti de ono be ka na ewo o de ti ye ni wukunu nyina betena se ne aka ye de ano betum bi akoda ne da chinti na ema yaka no saa enya nkoda bonisem no a waye ne nti ene bia esese ye ne saa iti wode kamakoma to yem yekofo a ebemo de ne Mr. Akasa na yahwe ne ebetimi ye na akoda na nya ne suku wako why okay ma me se wakoma to yem ye ne panyina ye pese hunu se nkoda abone wo ho ti akoda bi dwan beto wa enye ne hye wo motoam abusia yakoshe video no aba nipa kra de ye ha kra ne sen ye duabuo ai asem mpenipa nipa ene pe ne ho asem
ye pese ye de bia ye nya amane ti be bi din na obi ankan ya asem bia misa ya ye mpe na esi den na awotumi kokofo obi ba ade ni ba betena won chen abara busuafo obi ani mo hwe nti senka musuo nkwa akire abofra betena won chen na odaye na ade anche na nti nka ko kan wasem sen ya na monto bi wo hono ma ye behu ne se eye moa papa ye bi ene ye nanso se ye dwen ho kwa akira ye behu se ye di nkwasi asem eye nsemhu ene ye di no momye hye ye bibia ye tuo na mo bia ye ndwen ho nyesa ye be papa bi enu ye ho papa bi ade ye be ko haw mu papa ye bi ade nsem bebre ene be brɛ abusua momye hye ya na monto ye take decision bia ye ndwen ho enye careful ya na monto ya brabo na moaye abusua me de besia dasenne ye be sanso ahia aha emergency Ghana TV like video na share na subscribe from am na fe drop your comments no comment section hono na bibia ntumi tana akwen mo sonfo na akosia me na me je adwa na me de dwuma de ba wa akwen dasenne ye be sanso ahia bi abusua makro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.